Seduak-duak nak loh nekan sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalwelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalwelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalwelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
apa tagih kal belian ulian susuk uling arsoplan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta pesuk dadakan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meabian deme sesalan dua pangidang bertahan rumah dakye ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan
ketemu Raga Nadi beli subeng ngerasa yang getar di hati, nanging beli takut ngorahang ke Nadi. Takut yen misalnya beli boyo selera di kangguang beli mendem malu di hati. Sumpah pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang Kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi Tresna Sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Tresnan beli adi ngorahang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus beli majanji beli majanji beli majanji Satya Keragana pangsalang betara beli bani, sujati beli nak mula sayang Kenadi. Dia stunti dan beli ke ucap playboy, nanging spesial buat Adi Tresna Sujati. Diolas Adi desang saya kan beli. Galian di hatin beli nejani, Adi nerima tresnan beli. Adi ngorahang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Galian di hatin beli nejani, adi nerima tresnan beli. Adi ngorahang masih demen teken beli suksma adi sayang adi tulus. Beli menjanji beli menjanji beli menjanji Raga Satya Keragana di.
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamata neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancan nengai lara hidup di mercepada ento masih subamata neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
begini hancur. Kegodan hidup sing ada nawa, pusing masih kali dang lain uling masalah di rumah tangga. Ada kinuyutan yang sing ulian pipes, bisa masih ulian bisa ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon nadi kurenang. Mara masa selan nyasal pakai pejalan hidup ngawai adi ngambul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kalbah jalan mati beli masih basing kuat hidup di bawah tuntutan sing mampu beli nyaman hadi kemewahan aden ang bercerai yang terus buka kekene ketimbang beli mati berat mepesan. Ngawaya di mandingan beli, ngajak soma pisah ke ane bepadenganlah kaden beuling pidan hati benawang lacur beline angon nadi kurenang. Mara masa selan nyasal pakai pejalan hidup ngawai adi ngampul misi lagi cerai ngorahan amat hidup ngajak beli. Mejalan nadi kalahin subah beli depan lacur beline kalbah gelang mati beli masih basing kuat
hidup di bawah tuntutan, sing mampu beli nyaman, hadiah kemewahan. Adenan bercerai, yang terus buka kekene, ketimbang beli mati berat mepesan. Ketimbang beli mati berat mepesan. Tiang merasa sebab ngediang beli rasa yang ngejohan, kenyamanan itu bukan melena, pelukan rasa yang baseng tulus, sing merasa cinta, sing merasa sayang. Setengah hati beli sing glatian, setengah hati beli ngelana lenan, setengah hati beli sing glatian, setengah hati beli ngelana lenan. Tingkah lakon beli mula berubah, beli cara mengkeban, ragan beli mula sing cara negelahan, perhatian bemedikan, mencoba tiang lanang nanging rasane suba sing nyidang. Setengah hati beli sing glatian, setengah hati beli ngelana
Dedange sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mahkaman kabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aim kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah
sebet hatine ulian kebobogen anak elo neba makuranan pangaku neno baca ne sangat bakat sebetang nepoken reramane mecanda kade ngarepan adi padi dadi kurenan beli kadina bemekuranan iraga nyalanin metunangan tu sing ada menyet hadi kalmo bokin beli kadi panase adiman anyudang hujan awai tugas raraman beline mau jalan kali deh hati di aku langkul pemesun adine ada nakmu wani anehnya dan beli ngaku nehantu kurenan adine aneh kayang jani konden sah cerai tebal rasa muan beline pekejang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mepasang kal simpan anggon kenang tebal rasa muan beline makadang peninggalan ketujukan dewek beli halak jengah pada nejani rasa yang kerasa meku berbeli hidup kartu undangan nekadung sebarang hampura yang buang masa kapan foto prewedding nekadung mepasang kal simpan anggon kenang kenangan
sebangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal ondek kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupan pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis marah tiang mesesalan ulian nuwotin demen akep prutan sina ya diwangan bekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang mirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah, ada dalam malam Bang Sakim.
rana yang beli kenal nema dan arti cinta. Nanging adi masih neng rana yang beli ngerasa yang madan sakit hati. Gumine kerasa yang mati, gumine kerasa sepi. Tatkala petang berlingaliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Kalau petang berlingaliwat itu di tengah sepi itu di tengah iraga ngoyong bareng kumpul di kosane nundunin ingatan beli kenangane ngajak adik ya diastana dijani ngae beli sedih nanging beli nu inget adi masih taen ngae beli bahagia sayang entum kejang dadi kenangan tresnane ilang ya diastana diditu mirip dan adot ingatan beli taen singa ngiasin hatin adine suksema beli aturan adik kenangan terindah beli. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2.
Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu, gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang nguang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang unang, camate unang, bupatine unang, gubernur unang, presiden unang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kang nguang malu jadi sabarin, likonen ngidangnya kapin, langgapahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang unang, camate unang, bupatine unang, gubernur unang, presiden unang, bekejang unang, gegen undang mantan, anten jalanan bekejang unang, camate unang, bupatine unang, gubernur unang, presiden unang, bekejang unang, degen undang mantan.
kerasa kalahe terus menjalan Monto makelone irages tata bareng-bareng Saat maka timpal biasa Sesai iraga ketemu Sesai iraga mecapatan Mekada mentik sayang beline Rindu kapin adi Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketujuh ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli sube ada nengelahang Tu sing jengidang tiang magbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelang Tu sing sida tiang masih menambakin Rasa tresna puniki ngancang tumbuh di hati tiang Ketujuh ring ragan bali Ya dias tiang benawang Beli sube ada nengelahang Tu sing jengidang tiang magbogin Kana tiangi Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelang Inayang ja adi buen ngenah-ngenahin Bali takut ken ragan adi kal sakit hati Nanging tiang takut Yening kehilangan ragan beli Yening sobat kegalah nih Beli ngalahin tiang Rasa tresna tu sing sidegelang Rasa tresna tu sing sidegelang
berbagi saking dasar hati lan manahi tulus sareng mapupul sangkaning hati sayang gane mangkin pacang memergi. Pesisir angine ring perbukitan kerasa ngampang kenyele ilang dan kerasa sampun galahi majan katibane mangkin ring tatujonan Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki dan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki kan kerasa ngetelye peninggalane sesak rasa tan sida nyiratan wentene buta lan nyidang nyingakin seurip nih kerasa petang wentene lumpuh lan nyidang memargi sawai-wai telah ring pesirapan wentana ale bagat masa sekolah ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi manda ipon sami memanggil rahayu.
Kulun padu kaya Tuai manam semahi Moga si domangku Lak karya lang pagi Aksamo Tunok langku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehe pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala Budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian ngiring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau selado lampak Suwe kelawan pak Mangke wenang po itu menadi jan panggul mandi Mengaran sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sejati ne tolik nude berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugelan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge
apang tu sing ada nak sedih dua bineda serta temedampingan ada beten ada ne duran mandene imbang ne gelahang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yang iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang hang jani titipan ida yang widi dua karma arta iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani ane ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangkin nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak sengalah tabungan iraga nambah tabungan karma ane melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang